Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association Klapnya serim ki bor penyak karkhana ki badan ha East Jenti Hills District bat ke East India Company men baka sarkar bilat kadang sin shahar kri India bat di kilom khasi hakani ke jalla Meghalaya hagaji kram kilar pathai ku bor hak ar potre unai wieng arajar pusan President Jongga Association uba Muslanda Marngar ulayat horu hadim bladan gibla ai jumut ban ujor sha Meghalaya Human Rights Commission halo ka bom lathi bagajing bin bathai stand grenade ki bullet bersya kinongnya truk ki bakhang ki truk ban kitmar hasurok moring keneng East Khasi Hills District hakishiteng senya Jongga sandrik unai wieng arajar arpusan nekaliang Jongga seng kam kwa satya ban ujor sha commissioner namar hak bakhaddo ki ban ngat hi gede tang ki magistrate trajilla ki police officer bar ki police langrot trajilla par kamru baki wi par ki bamde ki trajilla kin la dak basuk na ki Jonggaan ngi ko apan perisai na kaliang Jongga Association ba yakarai jongi kongga association ngi bun trai ga akwi lenti ba nakaliang jongi ngin lech bun nakaliang jongi lawyers bat kiwi ki ba ngi lai consult ba tips pangkaan te ki bun ba ngi la deptho ki bala aji modengi ba ngi lech human right lani ngin IFIR henry nakaliang jongi sngungu nakaliang jongki long kmi ki long pa ki bala rangba association ke jongi nang ta nadu ki samla samoi ri badon po asenungi ni labu ya kawai karai ka ba nga try bo khoi kin bu ko jingkli kata kalong bang nginum le sha ka human right lani nginum le ban IFIR namar ba habangiya mata ngi i gini ki jingjia try phiru phi jing i gini ki jingjia mata bagi kendit benriu menta nadu ko sedang ya kani ka kam ka ba iswa begini ki habangiya keren bat kini ki company simen mo ki bade ki barzela ni le iya ka bor ka jungki ba ki lala ban control lut ba un poy du uput bagi dia klumar la ne bade man saw mangiru ki don ta ka bor ka bakraw ba bat ki yale bat ka jur ba menta kata ka divide and rule policy menta ki la pen treikom kum ba treikam ki bor de besensyar ki British mentia besensyar di India ba don kata ka divide and rule policy tengu kum ki kum ga association mo babun ngile ya perkhat ba kani kadai ka wei na ki buitu ba menta bala don kata ka divide and rule policy apreng jongi menta ka divide and rule policy golong apreng pat ba bat ki officer sarkar bat ki nong tre po jong sarkar baleng isim ya kani banginom ai syaka ginom ai syaka human right commission yem ai fa namar ba ko di kamot ka human right commission ladangi ngi late complaint lang ba kini saki sebut kini ki jingtho jingtar ki bajia to kasi atrai kinom pej ya ka issue ga jungi kinom mat ka e ga issue ga jungi ringing ya kun namata ka issue bangin yo ban ya khau kun bangin sa ban tia ya ki kun kikti bang ya kun asuro namta bangin yo ka hok ka jong te gani human right commission adang ila tho ya ki la ni IFIR habakut kan khnyot ya ka sarkar kata ka jinglap jungi bat kini ki he sarkar kum bolong hi bela jia semor keneng ki e ki ban ngat kin ngat ki paradok ki jungi kata ngila istikana kin ngat ki officer kasi nadu ki magistrate kin ngat ki police ki bari kasi bat ngangi scam ba andala la ai karteng ru wat ki constable kasi ru kin ngat anta te nang isai lai na ko por long kini ki bade ki barzala kilat kat baya ka bor la panon kam ki barzala na jorong du te ki ban ngat ada ya tungku mangi kan long baya pedeng mangi bat ki paraksi kata ka de jinglap ko jungi bat ka jingkren ki para dokot joka association bat kani kan mi ya kata kan divide and rule policy apreng pat ba bat namar apreng jungi la ngilap menta ni jinglap ke jungi babun ba kini kinong tray officer khasi ngilap ngi babun ba bat bun ba wat ki constable ki badai ki pulit kasir yong ki bun ba ki badan kam sim idri ki ba kam idri ban yang iru ba ka jinglap ka jungi kata te hendai nakalian joko sarkar ka bakut kemot ki penyatungku yangi bat kini ki nong tre sarkar ki badai kasi ban ngile i ya kata kala jur ba menta kani gade ki divide and rule policy ka baklan ba menta te nakalian ka jungi andala langat ta ka jinge kala wan ka inquiry habakut kin ngat maki para kasi jinge te nakalian ka jongki kin ngat sibun maka jinge namar makiru ki sakri sarkar ki sakri na menta ban pa ban sa ban petia ki kun ki jongki
Te ki kimdon option su nama kadon nakaan. Ngi pat apa ngimi Ramadan ngi kun ya kahok. Ndai ngi kun persa sokar ngi kun berki factory simen bagin yo ya kata ka hok kumagila dawa kumak sorkaru abang ile ya keren kalapan i daladi na kaliam jong udi TCM bang uang ba ka ka bangi dawa ka de ka badai bat kila manjur ya kata teladangim dawa ya ka badai ngam tharai na kaliam jong kikin air te na kaliam jong ngi so bang ba na kaliam jong kini prad khot ru abang ya keren ki remba ka rai lang ka jong ki haba na kaliam jong ka asen ngi long ki pet ni hab sumar ngin sukheri da mangi ya kini prad khot hai bin la ban klihi na ki makile ki ong ngim don kam watch tengka na ka association ru ki ong in balahi in trehi in sumarhi namar bangi ami hi Ramadan bandawa na jong ko hare kum ka association ni la kran ki yaki bai ngasem ki jong ki barokhot ba kade ka hok ka jongi kum ka kunhun bangi le sumarla te nakali ang jongi ngi kwa ban pensai phi ga lomba dei ta idau bangim kwa manta ban ya jangai ni kam nakali ang jongi ka association namar ngi lap ba kani kade ka buitu kaba nakaliang jong kini ki he sorkar ba nakaliang jong kini ki he spa ki beri company barjala ki kwa ban hikai yangi menta ban phanyon yangi ban yaklumar yangi para kasi bat ki hikai ki shim ya kani ka tools kum kata divide and rule policy ladon na ni asion ki babon ngi long kumi long ba i jinga ya kani nilayarai bangin kiar ya kum kani nginum tere lada ai bangin satit ai bangin sabom wala pan ong ba ai ni bangin ni kun hadu bangin da yapro lani hadu bangin poi sing bendiru katno pho sim katno pho por bangin le nakali na jongi ngira loi bangin ngin mat hi da mangi ya gini jing ndai ngi nakali na jongi bangin le mat penenja ko mangila tip ngilo i ya kilo jongi para kasi ki para dok persnam ban penni ya ta divide and rule policy pre jongi nginum tre bani sim benta ta ka de ka bangiwan nim taksi kini ki laimon Redon gitu kiba naki kemat bagi sat kemat redon kiba syak bom daki lati de labuni bom lati di ke bang gila tu si boleh so ngi piba kata ka bentang ka bangi kwa le ka diva rule policy nama kiba bom jur bagi bom ngi tu si kide ki force kiba ngila mon ki bade ki barzala kimde ki kerajala bom ngi bat kita klinik ini ru kilap ya kajisha sakiti na iru badon ki para khot ki jomiru kiba wan kilong kimi kiba disha tu lada kali keren ina lagi presu ba ya don lang tu tu wan tan ni na tiru kide ki maka jingom itu tu mah yang bersifat bagi idur barla de ki om CRP kamot bagi wan tan itu ki long kimi da kabor hari de na mar ki don lang tu pa ba kamot ala ban khanglat ya kata ru ni hatu kasni te ki ba syo babom mari imat mat sekali kum ya iba mo kum iba ru i por ba bom na gani mo por ba phai te na liang jong iru hadu bon wan be iru kumode na liang jong ki polis ki monde ki try jala be tama makite ki ong be ya barsala ki ong ba dei CRT man liang jong i ong ta tama ki dei ki barsala te ba bom mi jong iba ba de ki niru hadin bala ba ngilaya thia lani ba bom na thi unto kamut ki ba bon ni ki ba charge ngi ki dei ki force barsala adu ka ki kran be daga dagat tinakar. Yang FIA dan kini transporter. Bagi omba nakalian jong mengelam transporter association. Kamu jong balen dulu mendei mengelam persen transporter association. Kamu pak omba ki bagian bersih ya yang transporter. Nakalian jong polis akali ini mana balen ni persen omba kini kalau tanya ke transporter ini di association ini transport association. Dan kalian macam kiru ada biarai, tambah kita mungkin transporter diberi bahasa, kita yaitu persyaratan ini. Kemudian kami ini file FA, kami ini kemudian itu buat tadi ini ya, dia transport. Kemudian bersih transporter. Dan kalian coba kalian pak ulai dari jingkok pada tentu ya di transporter pak, ini bangkit hari kecil itu kan. Jadi berkot begini antro kontrak. Dia kata tadi mentah terus dan UIP. Dan bagian komando pada mentah IFI persyaratan dia buat mana. Kayak konsumsi kalau pak way transporter pak I persyaratan apa mana. Jadi driver dia kata transporter company bagi dan legal sesirsa. Dia ramai ini sesirsa yang tu driver persyaratan banyak yang transporter.
Dari bagi nama jumi hidup bagi orang tua yang terus memerah untuk para driver jadi banyak sekali. Dan akibat mentah kata yang ada kita ada apa ya? Sekarang ini mana? Kita tahu orang yang punya bahasa Arab ini mentah per dibanding lima ini bawa tak kontrol ini dari bahasa lah. Tapi sisi bagi kau dewan bagi duit ini support kadang-kadang jumi ini sinar factory. Kalau price factory dia keren apa? Polisi office, apa kalian? Dan bagian bersih ini uang ida biasanya no ida tidak mati sini. Ini jika kau organ berikan begini sebenarnya. Bagaimana jadi yang kau suatu jadi berapa? Bahkan suatu ke ini sebenarnya kalian. Tidak long ini sebenarnya kalian tak kalau pun ke isi dia apa ni? Kalau kau jadi bicara, mau ke isi dia apa ni? Kan? Kamu pun kawan dia pada exploit, bagaimana exploit dari India, hingga ia political power, hingga yang military power, lagi control power. Ini disuruh mentah bagi sebenarnya kali dari bahwa awal kalau mungkin disuruh bagi nadu Delhi apa. Ini mentah mula ia lepas kerja ini lepas ini. Pada jika kerja Turki ini pak mentah ia saya tahu yang tiba pada ini mentah JK ia pun JK ia kalau belum balik sama sawa mau pergi mentah ia tu para kasih upaya ulak dia pun bagi officer kasih dari polis kasih kalau dalam tentang kasihnya dia should be waiting dari bagi nomor kepada dia bagi ni baik dia bagi dan bakul kemudian gimana yang katakan orang ini tidak sekarang memang banyak menikah ini mana divide and rule apa yang bagi dia officer kasih bagi polis kasih jadi kawan ramah kan yang lagi mensah hawa maka tidak berjumpa ini pak Bapuni ke officer kasih, bapuni ke kesiru, kita tidak banyak sekali orang tua, kita tidak banyak tahu. Nanti kita tidak betul betul kita ini semua klik yang kita hari ini beli wala. Dan rai kita betul betul kita ada cima. Dan rai kalian betul ni dalam ini suatu, saya kan ni kerja apa, kerja apa, ada ni mana soal out yang